Ооба, 3-имаратта. Доктор Салах өткөн. Ал ар дайым баалардын тизмесин өзүнүн офисине илип коет. Сураныш досум, менин даражамды билип берчи. Номеримдин акыркы сандары 356. Макул досум, жакшы жаңылыктарды күтөм. Алло. Апа, мен азыр бош эмесмин. Азыр тапшырмаларыңызды аткарганга убактым жок. Мухаммадка чалыңызчы, мен азыр бош эмесмин. Алло. Досум, мени бир сүйүндүрчү. 4. О, досум, жакшы. Ушул сабактан кантип өтүп кеткениме түшүнбөй ушунчалык кубанып турам. Доске, мен сага карызмын эми. Анда бүгүнкү кечки тамак менден болсун. Көрүшкөнчө досум. Кандай жакшы. Сен канчалык бактылуу экениңди билесиңби? Мен аны кантип тапшырып алганыма өзүм деле ишенбей турам. Элестет, менин бардык досторум ушунчалык катуу даярданышкан. А мен болсо экзаменге 2 саат калганда даярдана койсом эле баары өзүнөн өзү эле жакшы болуп кетти. Бирок мен ал жөнүндө айткан жокмун. Анда эмне жөнүндө? Сага сенин апаң чалып жатат. Апаң сага чалганы кандай бакыт экенин билесиңби? Эгерде мен анын үнүн укпасам да, бир канча секундка болсо да аны көрө алганымда эле. А эгер анын үнүн уга алганымдачы? Мен трубканы койбойт элем. Мен апама чалып аны менен бир нече сааттар бою сүйлөшөт элем. Мен азыр сезип турган нерсени сен сезе албайсың. Бирок бир нече убакыт, бир аз эле убакыт өткөндө, мына ошондо сен мен азыр эмнени айткым келгенин түшүнөсүң. Мына ошондо экзаменден 4 алганыңа кубанбайсың. Мына ошондо түбөңгүс тапшырмалардын сага телефон чалуусун зар болуп күтөсүң. Бирок кеч болот. Эгерде менин апам азыр тирүү болгондо мен аны эмне деп атайт элем билесиңби? Мен дүйнөдөгү эң кымбат адам деп атамакмын. Мен аны кандай атаарымды сага сөз менен жеткире албайм. Бакыт жакшы бааларга куралбайт. Чыныгы бакыт бул сага апаңдын чалганы. Мен сага бир гана насаат айтам. Менин бейишке болгон эшиктеримдин бир өзү жабылды. Бейишке болгон эшигиң жабылып калганча ага жеткенге аракет кыл. Алло, апа, кандайсыз? Абу Хурайра радиаллаху анху баяндаган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга бир киши келип: "О Алланын элчиси, адамдардын арасынан менин жакшы мамиле кылуума эң татыктуусу ким?" деп сурады. Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллам ал кишиге "Сенин апаң" деп жооп берди. Андан кийинчи "Апаң", андан кийинчи "Сенин апаң", андан кийинчи деп сураганда "Сенин атаң" деп жооп берди. Андыктан ата-энелерибиздин көзү тирүүсүндө аларга жылуу сөзүбүздү арнап, барктай билели. Апа, мен сизди жакшы көрөм. Яжа, рахмат болот. Сизди жакшы көрөм, апа. Разы болуңуз, апа. Апа, бул сөз сизге айтам деп канча жүргөм, апа, айта албай. Кечириңиз, апа, ушул күнгө чейин кылган ар кандай жамандыктарым, акмакчылыктарым кечириңиз, апа. Рахмат. Биздин бешсиз, апа. Рахмат. Сизди жакшы көрөм, апа. Рахмат.
Мақұл апа, жақсы көреміз. Mayli, rahmat. Kecha ejelerin kelgan kelishini eslab biraz ko'zlariga yosh olib ketdi. Yolg'iz bo'lganda bo'lmaydi ekan. Buyur. O'ylasoqda sen o'yla, yaxshi o'qig'in. Bolam tez chalib tur, senga üç sensin, qora ko'zi üç sensin. Ma'qul. Duo qilib tur bolam, tahajjudda duo qil. Ustozlarimni salom ayt. Ma'qul inshaalloh. Duo qilib turыңыз. Men sizni yaxshi ko'raman ota. Rahmat bolam, men seni de yaxshi ko'raman. Sen mening ko'zimni qarasın. O'zing aytyapsan qizim. Apaka, men sizni yaxshi ko'raman. Men sadaqlayman, rahmat o'g'li. Apa, men sizdan ardayim roziman. Siz ham mendan rozi bo'ling'iz, a? O'g'li. Ma'qul aka, xush bo'ling'iz. Tag'i silishamiz. Alo. Alo, assalomu alaykum. Qandaysiz opa? Yaxshimi? Yaxshi. Yaxshi, rahmat. Rahmat. Densoqligingiz yaxshimi? Yaxshi. O'zing o'quvlaring yaxshi o'g'lim. Yaxshi, rahmat. Sening sog'liq, do'stlaringni o'ynab. Yaxshi. Ilming ziyoda bo'lsin o'g'lim. Opa, men sizni yaxshi ko'raman. Bo'pti, rahmat o'g'lim. Men sizni yaxshi Men ko'raman. seni yaxshi ko'raman o'g'lim. Rahmat. Sizga rahmat opa. Alo. Alo, assalomu alaykum opa. Va alaykum assalom. Qandaysiz opa, yaxshisizmi? Yaxshi, o'zing yaxshirasizmi o'g'lim, tinchsizmi? Xudoga shukr, yaxshi. Men sizga bir narsa aytayin dedim-la. Aytur. Men sizni yaxshi ko'raman opa. Ma'qul ketay, men de seni yaxshi ko'raman. Ma'qul opa, aman chaqam sizga. Men sizni yaxshi ko'raman, ne? Ay, mendan da. Siz meni yaxshi ko'rasizmi? Aytdi. Alo. Allo, assalomu alaykum. Alaykum salom. Opa, qandaysiz? Yaxshi. Men Munarbekman. Oh, Juma muborak bo'lsin opa. rahmat. Opa, bugun Juma hurmatiga men sizni yaxshi ko'raman. Ay, Alloh razı olsun. Men de seni yaxshi ko'raman. Men sizni suyaman. Men de seni seviyorum. Opa, men sizni yaxshi ko'raman. Sog'indim. Siz ham meni yaxshi ko'rasizmi? Yaxshi ko'raman. O'shani aytib qo'yayin degan. Meningiz yaxshi turыңыз. Opa, men sizni yaxshi ko'raman. Men sizni yaxshi ko'raman deyman. Sizni Apang seni yer bo'lsa. Opa, Oh, sizni sog'indim. sağlam gel. Yaqinda boraman inshaalloh. Ata, men sizni yaxshi ko'raman. Bar bo'lingizlar, opa, ota, ukangizlar teng. Bir bo'lingizlar. Baxtli bo'lingizlar. Apa, o'sha vaqtgacha sizga men yaxshi ko'raman degan so'zni oz aytib turaman. Apaka, sizni men yaxshi ko'raman. Ata, men sizni yaxshi ko'raman. Xudo xolasa Alloh qabul qilsin bolam. Xudo xolasa men de seni yaxshi ko'raman bolam. Bo'pti, rahmat. Apa? Men sizni yaxshi ko'raman. Ata, men sizni yaxshi ko'raman. Ya. Opa, Apang bilan kelmadi. men sizni yaxshi ko'raman. Ma'qul, anda opa, shuni aytayin. Men sizni yaxshi ko'raman deyman. Sizchi? Yaxshi ko'raman. Ma'qul, men insonda. Opa, bir narsa aytayin dedim-la sizga. Men sizni yaxshi ko'raman. O'shani aytayin degan. Yo'q, chin yurakdan aytaman. Daim elasayman sizda. Apa, sizni yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'raman. Opa. Yaxshi ko'raman sizni.
Ошол ата сизди жакшы көрөм. Мен де сени жакшы көрөм, Жаппай. Өмүрүңүз узун болсун ошо. Рахмат. Дагы сүйлөшөбүз ата. Сен кандай не оюңдан чыгып атырсың?